I dobrodošli u današnji video. Znači ja sam Ludo sasvim, danas samo neki kratak video, ja objasnim šta mi je na snimaka. Ja se snimam kod mog druga Luke. I sad igramo prototip Supercard. Znači, ako ne znate što je to, kad se krećete, vreme stoji, a kad se vi krećete, vreme se pomije. I zato je ovo ekstra. Uzmem da je okrenemo tamo tipa. Super hot, super I eto, hot, došli smo super. Idemo na drugi. Kao što vidite metko to dođe na nivo. Na Steamu kad dobijem novi kompjuter, znači pokvario sam kompjuter, kad dobijem novi skin, znači full verziju. I to ćemo da snimamo. Snimat ćemo i Team Fortress 2. Super hot, I došli smo super hot. trećim, idemo na četvrti. Pokrenemo isto, to nam kaže. Ovo sam se prebučao isto, to je tako što. Potpamo se kuda nešto i prelaze. Znate, to ćemo se dobiti, ovo neće. Znači, dok se ponovite pricnete levi klik, on vas ubije. Isto sam ovako ne uspjetam. Dakle, ovako. To nisam mogla da uspjetam. Sjajno ovdje. Ajde, samo da pobjedim. Podržao sam na oblizu pusu, koji mi bude koji pakla nalog. Koji paklan, kao možete mi podržite tamo. Prebratite. Kod mog Google djela će biti u deskripciji. Ja sad ne mogu da velim da ne vam kako se odnosno tako. Ali to mi nije uspjela. Ajde, zašto? Zašto? Aha. Ovako. To je nekak negdje, znači nešto da ne ide sad. Ekranu. Sad ovo nazad, tamo, pa to je bezalo. To je bilo bezalo. Krećete, kad se ne krećete, ne stoji što ste ikada vidjeli. Pažljivo, pažljivo, pažljivo. I polako. Možete nas podržati, pošto mi idemo u školu. Ali imam listo vijem. Prazan. Što ću ovako da se vijem? Ne mogu, čak je prije. A slušaj. Oni kad ne slijeću. Ja to mogu vidjeti. Znate ljudi, ja više nisam vidim, sad se zovem. Sasvim Gej. Evo Luka, to meni ime na kanalu. Ne! Ajde se ne vidimo kad ja uzmem pištolj. Okrenuo sam, znači pokupio sam pištolj i sad se nadam. To sam ja ovo Dobiti.
vidite ljudi, mi još jedno ponovnice. Ja to sad možem Ima njima da što oni ubiju nas. To, ima nas pogledajte malo. To je na Znači zemlji. ćemo dobiti. Koliko je? Vidio sam ono kod Miloša, ako niste vidjeli, ja sam to prešla ovdje. Miloš to ne zna. Ja, daj ću ja pređem ovdje. Pa šta ako ti snimaš, bar ja bolje igram ti. Ja sam na licu da pređe, još sam nekoliko puta pređe. Pa šta? Evo, gdje su reći? Ja mislim, a nisam sigurno. Nisam. Gdje sam netkoj? Jaš! Leo. Dobio mi u jaje. Miloš svakog blika puca u jaje. Je, on se puca moj. Ja sam reći. Državajte mi se do dvojice. Znam, Pa mi Jankovića. da Bog da unio. Tamo je. Da ima, da ima sve isto, da ima tu. Tamo dva. Pa bolje tamo otići glavom. Ja, aj kad ja dođem do tebe dok sam stigao, vidimo se dobro. Kao što vidite, uspio sam i ja imao posljednji nion. Epa, što je to? Kill the CEO, kill him. To je the CEO, to. Ajde to ubijem. Yes, Ko si ti be? Šta da? you have served me well. Dobro. Now, dispose of yourself. Da se dokaže. Just walk through the window. Dobro. Stižem, ali ću da umrem. Stop. You've been a good boy. Hvala. Super Ja sam dječak. I to je taj verzija, će biti sve manje snimaka, ja ću da snimam podluke. I vidimo se u sljedećem snimku. Pa.